khaksango tongthogo norok o jagao chini isa interview nanga phaimani bagai chini o chini last raja recognized Maharaja Biri Bikram Kishore Manikko asaimani salmatui 113 tong 113 years boni jata asaimani salnorugui jang All Tripura NGOs Association tini kherang baro di rugi tongnai rokna barno kisa sang bathai tai kutum sang rokha tapmare tini ni os halangka Tripura hani jata je kaham naithok je wan sugis namnai tini Maharaja Biri Bikram Kishore Manikko boni a je wan sugmung na har mungna tuyo sang tini All Tripura NGOs Association ni thage isa jang orani rugi rokno bathai tai samung rokna phaina kai bararo madhyamik khan kabang mangai jongpro chini All Tripura NGOs Association ni wan sugmung baina madhyamik drop out coaching khuluk jagai tini o madhyamik drop out means madhyamik fail zero ni putai thangai tongo hoito boi kabang saimanya chini organization no kintu tini sujarao jang obono chini achievement tai tini o tai tongthogo Tripurao madhyamik fail paini manka bukong barani bisingo obono chini samung ebong obono sang tangai phayo All Tripura NGOs Association Nok ni bisingo sang o jagao sang 25 to 30 nai tini orani jeta MSO Dr. Roti Deborma miyang boy kok salakya engka a onusaran chama preparation nai thakya ebong obono na sang joto o jagao sang rei kalangka chang barokno